Dipu Gov Boys Higher Secondary School ke Pathua Klamalong Indeng Chokner Cape India Independence Day kata London. Rai Koming Leng Bangalore Sai ke Chong Dam ke Damahut Andhra Pradesh along train pen klub Hiramat Heklong Lidet. KKCA Singkiri Habaramayatong Krung Sai Amei Pamanpon. Genesis Max School along ta Indeng Chokner Cape India Independence Day Mission pen kata London. Preson ingti perang kiama ingisi langhin VDC Chairman Kiron tok biaphan dia ke Johang. Indeng Chokner Cape India Independence Day arani pacheton CWKSA atum klimso maratuma phan ke pathua hormu kiron. Greater Bukulia Bajar Committee atum pen chepatur piponsi Indeng Chokner Cape India Independence Day pacheton si volong komajia hitialong kepang tir la pen ke theng piarong ki ipon. Aprang se Abirta ke lara do anaphan kardom bajir lo kardom non Abirta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha Abirtang ton pen. Pini pai ni pai kre porni India adet pi British atumari deng pen ki jokwan arni India Independence Day aningkan wangta talon bom wang bom si indeng Chokner Cape ki chokarani India angkang pialong aliralon pen talon pon. Lasonak taksi di Pugo Boys Higher Secondary School ke Pathua Klamalong tami ta London. Ada porpai ke bapor MLA ke AECCEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen India alama interpon. Laso phi Karbi Longri kedu raikom sai kia tumpen chenglok di phuarong supiang kangalong kedu school students atu marpas kedam chepaklangpon. La Sojai Megalong MLA KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Long DC SB EMMAC lapen ki kaprek man peng ki dotum chetong do. Karbi Long aratatum arjiding klui pen nang kachisong bom Article 244A Autonomous State Prabjin pen ki Long Japan State pen Central Government pen chingki pon bom lo. Lapen ki abarim risim kang tangi orasong atum pen lamdon kachitok do anta Prabjin pen chun pon po. Karbi Long Hini District Laang se kaching thor ponjia phanta Union Minister atumpen chingki chingwai pon etlu pusi MLA KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamjai pon. Article 244 alap আলোচনা করে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত গৃহমন্ত্ৰী আমি নিবন্ধন কৰি দিয়াইছো লগতে 2011 আৰু 2021 যেটো ব্ৰিটেন গ্ৰুপৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেন্ট এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত 125 60 এমেণ্ডমেণ্ট হেতু হোৱাৰ স্বাৰ্থত গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত প্ৰায় 45 মিনিট আমি আলোচনা কৰিছো লগতে কাৰ্য্যালয়ৰ ওয়েস্ট কাৰ্য্যালয়ৰ সুকে কোনে ডেভেলপমেন্ট কাম পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত 1000 crore আমি তেখেতক আমি এই মেমৰেণ্ডাম আকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে কিমান পাৰো এই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা সেই পুঁজি ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিং যে কাৰ্য্যালয়ৰ ৰেছপন্সিবিলিটি দিবৰ কাৰণে তেখেত চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতে কৈছে 3 দিনৰ ভিতৰত সেই ৰিপ্লাইটো আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে গতিকে সেই মঞ্চৰ পৰা ওই কাৰ্য্যালয় আৰু ওয়েস্ট কাৰ্য্যালয়ক ওই অমিত শাহ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ দিছো সন্মানীয় ৰাইজসকল নীতিন গাডকাৰী অভিযোগ কৰি আহিছো ওয়েস্ট কাৰ্য্যালয়ত ইকনমিক লাইফলাইন যে নীলি বৰগাঁও আমটেক তাৰপিছত বৈঠালাংশ 4 লাইন হ'ব বৰফল দংকামুকাম 4 লাইন হ'ব জেংখা 4 লাইন হ'ব তাৰপিছত অমৰাংশ হাৰাঘাটলৈকে 627 নেশ্যনেল হাইৱে অতি সোনকালে টেণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে নীতিন গাডকাৰী অনুমোদন দিয়া হৈছে সন্মানীয় ৰাইজসকল কাৰ্য্যালয়ত যাতে ইয়াৰ কোনো কাম লাগে ওয়েস্ট কাৰ্য্যালয় হওক ইষ্ট কাৰ্য্যালয় হওক এটা এয়াৰপোৰ্ট লাগে কাৰ্য্যালয়ৰ কাৰণে ৰাইজৰ সুবিধা দিব হ'ব কাৰণে সেইকাৰণে আমি চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্টাৰ লগ কৰি আহিছো তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অহা সেপ্টেম্বৰ মাহত গোটেই সাৰ্ভে টিমটো
তেখেতে পঠাব গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই টিমটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পঠাব আৰু অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং নহ'লে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এয়াৰপৰ্ট দিবৰ কাৰণে তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰা ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আমাক বহুত সহায়িতা কৰিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিৱসত অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছো আশা কৰো পূৰ্বতে দৰে আহি থকা দিনটো আপোনালোকৰ মৰম সহায়িকা আশীৰ্বাদ আমাক দি যাব আমাৰ চৰকাৰখনে অসমৰ লগতে দুই পাহাৰীয়া জিলা সমাংগীন উন্নতিৰ বাবে ভৱিষ্যতত দিনৰ কাম কৰি যাব আপোনাৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন সকলো ফালৰ পৰা শক্তিশালী কৰি তুলিব দুই পাহাৰীয়া জিলা শক্তিশালী হোৱাটো মানে অসমৰ শক্তিশালী কৰা আমি কাৰ্বি আংলঙত অট'নমাছ পালেও আমি অসমৰ বিভাজন নকৰোঁ অসমৰ বৰ্ষণ কৰা স্বাৰ্থত Bukulia Police Station ke parlo hidilangve lokhon ing kia rongamekar hemari ing lengpen karitang dalim terang piatu masupo akibisi right coming leng Bangalore alongsai ke chongdat damji pupen ke damtang pai ni phai kri isiar ni ajer po tumpen barlo bonda ko pai ke langno Bangalore ke dam bo mahut pai ni phai kri ke thom arni por phai kri sira minute plik ke papor malom Andhra Pradesh Vijayawada Junction Adungalong kupi kuston pen lo ni raikom ingleng train pen klub hit lo kachongdat kedam rapera jerpo la pen gi CRPF atum pen ridun lo bonta raikom ingleng aphan thek ponlong le det lo lasi Andhra Pradesh along Karbi atum do bolote raikom ingleng aphan nang ripidun vek tha pusi ahema saratum pen kachuning ri raikom ingleng aphan nang ripidun vek tha pusi ahema saratum pen KAEC CEM Dr Tuliram Ronghang lapen ki EM Madhuram lekthia tuma phan mekribu propen kachuning ri lapen raikom ingleng aphan majok le theklong pusitami 637949 7358 lapen ki 9181995685 lapen ki 6002377424 along nang birta vekta puta chuning ri panthu la Bangalore chongda damji pu niliong sar sri raikom ingleng alang litumajir pu la ke dak bolong komaji pen banghini inut abang ke longchap dera sangho pusipu apen inut bang ke jaipong singnara sangho inut abang ke west pen pusi arjoi long ta nilitum amen bang chini edalo setami alang litum ke bang pli dakpen si barik dakpen bang pli alang litum barik chom si dami grapelo lapen hoda Andhra Pradesh lerok afit nilitum khobor ke longa tengke alang litum ke heri dambo mahut alang litum hoda kedo ke thak nilitum khobor bang endon bomlo phun pen sitame labang ke damtik ahut bang ke maju maya pusi pu lasi bangso 13 tarik anungwe ajo porphai baji krei sira minute flikap apor alangli la niliong salo raikom ingleng bangke train pen clothing fit lo la so fit alangli ajir po tumpen nilitum khobor ke longa tengke ne 13 tarik ajo porphai baji krei sira minute flikap apor hoda ঘটনা accident iglo nilitum birta ke longa abang ke 3 baji ajo 3 baji si khobor long iglo so apor kaching ki ateng pulote alang litum la so apor pen alang lum ta hodak ta un an ke rilo pusi pulo la pen hodak railway police atumanta parilo pusi nang than lo bon sitami non puta akhobor birta bangke jat talong le athang talong le akhobor birta bangke ajat talong le la pen CM Karbi Anglong Autonomous Council EM sar Madhuram lekhe CM sar Tuliram Ronghang alang litofan un anke nang bor idun po ban nerab dun po posinil tum chuning ripadik khemiglo parda
KKCA Singkiri Havarame Amhang Pathek Pomdet Pen KKCA Singkiri Havarame ke claim ke dam nang ja puthak chiklui jon pen ipong krung sayame paman pon bom asong si pai pai ni phai krip horni ta KKCA Singkiri Havarame yatum hidim terona rong along krung sayame paman pon laso krung sayame along KKCA Singkiri Havarame yatum ke claim ke dam nang ja puthak chingki chingvai pon Hemaname puaname thianame kimaname raganam thianame tuanam pinyog Bangsolong kidamtang MLA kili kahut KKCA Singkiri Havarame yatum rong krip huarong aratum kachingki kachingvai aphan hem nangkim pinangji pu MLA KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang atum aphan chuning ridunlo Laben ke MLA KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ta kimrang pipon pu pusilam chak chipidunlo Lasong si KKCA Singkiri Havarame yatum laswa hem kikim kirang japhan long lita chunamun idetlo Lasi laso along KKCA Agriculture Board Chairman Mohan Singh Diso lapen ki MLA KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen long lenang nampira ahem ta brap jin pen angkim pivek tha pusi KKCA Singkiri Havarame yatum kachuningri Manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta Nilitum ke damtang MLA election aprang jitu nilitum Singkiri Havarame pen rong krip ho pen CM saraphan ka chuningri do CM saraphan ka chuningri kala puhenlo nilitum la rong krip ho kuru saratum nilitum longle office hem my meeting aphan office hem ka chikimji along le ke nam donji pu nilitum CM saraphan ke damtang ka chuningri tang do la CM sar nang che chak dun lo nang rap dun pu na bangso nang litum Singkiri Havarame pen nili phananga chingki bange nang papleng dun pu nang che chak do la si hola so nang che chak pot prabjin pen nang pi asonte pusi nili tum Singkiri Havarame pen rong krip ho akurusar tum ke CM saraphan si chonghong ding lo la si alangli aning ke me karbiang long nim doan mate la karkli ka phijo phan det kali alangli kanghon adhorom tin phan si me kanghon ke pahoman ke thegabang la si nili tum kurusar kolaksar Singkiri Havarame aba tuma phan si tame alangli nang rabji pu nang che chak do laso nang che chak pot prabjin pe nang papleng pipo busi nili tum ka do kavela rong krip ho akurusar la pen ke rong krip ho arong asar tum ke alangli nang chak ateng nang papleng pu busi nili tum bang ke chong hong krong lo la si CM sar mate Mohan Tiso alangli sitame nili tum board chairman lo nili tum manja Singkiri Havarame nilitum office ka chikim je aphan my meeting ki doji aphan longle sitame nilitum chonamon edelo la silabang so longle ke nam je aphan alangli Mohan Singh Tiso sar la pen CM sar sitame nang chak dun tang do la bang so nang chak dun tang apot prabjin pen nang papleng pipo busi nilitum Singkiri Havarame pen sitame ning chi the pondo Pinipai pai ni phai krip horni India adet pi British atumari dengpen ke jokban arani indeng trokner kep India Independence Day Genesis Mix School along ta mesen pen kata London Guwahati High Court Advocate Mr. Anupam Midhiari dengpen si India alama Interpon La Sophie Alhiaman pen Mr. Kantidas Chairman Genesis Mix School Founder Molenteron Social Workers Desoiteron KSA General Secretary CEC Sabelde Vice Chairman Genesis Max School Uttam Timong UKSA AGS lapen ki Anthony Kathar Advisor Genesis Max School atum chetong dun kachetong dun aluhia tumpen det pi ke jokwan arani aputhak non ki thurmi ariso ijang atuma phan than pajurmi pon lapen kachetong dun au sumara tuma phan ning karong arani pu katalona jaimek along kilun ki kan lapen ki arjan ki hi hehui asai tami dengpon si mesen mi et pen pachun pon bokojan pen Rajiv Son Rongpi Karbi Longri Abirta जो भी करो आप whatever you do you should try to be the best ठीक है Langhin MSC constituency ke parlo sekari ing tiarong asar asopo akleng si preson ing ti perang kiamai ing nisi Langhin VDC chairman Kiron tok bia phan dia ke chohang Kedam tangar ni VDC chairman alampen preson ing tiabang Langhin VDC chairman Kiron tok bia phan kipu ke chokchi ke doko kapot chikubir pongsi dia chohang ponlo
Kedam tangar ni ason isivet ki claim kedam thura pejap hansi langhin VDC chairman Kiron Tokbi aphan kachuning ripon thu. Halada arada tum bahalada rong sa tuma ahin pen asopu tha apot kase songalong nilihin pen sitame nilipu ke rong asarlo sikaring ki rong asar moja singing kilo nilipu amente ape niliga sopo akleng thelo asila so TVDC chokchi arong kilong wek nangji arong asar TVDC ke parlo arong asar tum sipi nangji ku kase songalong nilihin pen sitame nilipu nang chani ponamasi nilikati nang koglo asila suhut intention dokoglo nili ilitum 13 nong langhin VDC chairman Kiron Tokbi apan nili si intention pen jogalang lipan message kipi bang asabo nili mena matame alang lipan nili chok chedelo besi dia chahanglo basi labangso message ke tok chok chi anabang galang li nili panang dia po besi nili ninkelo lapen none prang bang galang li long kedam tang pen non ke prang bang jian koson si lemra pet tambah pejima koson pan si nili tin pen sidame mathalo lapen te lage chok chi long bang ke nili pan nang dia pon vekha nili labang so message ke tok chok chi ta bang asila so bang ke nili ta intention do ko jong masila so message bang ke alang li pan lo ik na ko masini li nona bang ke alang li pan dia to hang nang ko basi ini labang so press meet along nang li tuma pan nang ke pha ken nili lam the bang ke nili hin pen apon si reconnect check lo pardon nili men ke pension inti nili rong ke sikari inti langhin ahaba Pinipay ni Pai Krep Horni ingdeng Trokner Kep India Independence Day India ang kangalongta alira lonpen katalon do na sonak taksi WKSA tiripia tumpenta patirpi dunsi kilun kikan ning arong chipisi India adet pi British atum arideng pen kijokwan arani aputhak chethan chimumpon laswa phi klimso maratuma phan football volleyball kerem board lapen ki kaprek ke pathua hormu keronpon Klimso maratum non ke wang ji arni longri longpat ki paklar jia tumlo lasi klimso maratum tok lang penching lok kaprek ke pathua nata aning ki rungpon pen ing hoi kang tui an ke pathudun thek pen nongmi ke wan jia tumlo lasi lahaya klimso maratum phan kang hon pen ke than ki mumpon akinang sot lo pusi WKSA tiripi mai phi dimi hanse pi pen pachini pon lapen ki solang dwara do an phanta ingdeng chokner kep India adet pike jokwan arani hirjumi pajur pontu is a very special day for Indian Happy Independence Day lapen somar hello khai amide ami thengtom lapen khai longri achithe la cpni ni tum ladak 15 August pu pachi tonun cpni ni tum somar phan same ni tum hin pen women case song pani tum tujui hormu ron panik lo volleyball lapen ke football lapen ke carom board lapen son se ni tum somar dum han lai hormu ki ron panalam the bangke la pulo jeno mo ma kaya bangke hemlong same mobile hormu bang bisi koi ot pol hai khela dula bang khela le po a mind matel hai ka matha bang la mobile na so si matha dam rong the la sinon la bang so khela hormu tum kiti dun bangke mo la hai somar hele tum la bang so khai long ri long a chit amede la hai somar pena joksi mo same tum club Karbi Longri stame atheng tom mata amede do poposidi tum la bang so khela dula pen alang tum hem pa khela nang pen sidi tum pini women ke sa song pen alang le tum phan somar phan ron panik lo Lakhakri Silang Pher constituency hawaralong setami India angkangpi ingdeng Trokner Kep India Independence Day arani pachetonusi Greater Bukulia Bajar Committee atumpen Chepater Pipon along KSA LRNA AASU AJYCP Greater Volongkomaji Press Club Bukulia Press Club Labor Union Tata Mobile Union atum cherap chetudungsi Volongkomaji hithialong arkokar phekponsi kepangtherasai ki klempon lapen ki theng pia klim ki e asai tami klempon si India Independence Day arani mesen pen ta London Independent Day pati tondu si dito atak kaso sai deng ponu kopi posi itu ki deng pora ko ba polo deng de bolo komoji ai thiero ngamat de tumla kulat ki bi atu phanduan isi capacity pon ki than pon people ki than pon pabangke ladang na sora bangke ki tel kel birang le
bilong le pusi itu kitan kimung po padopono la sonsi itu rada kasapa po along peran tek polong lo itu rada dustbin na be hai puthata tek polong lo asi itu kacure report na padolo itu vidya hoy pen dari itu pakacure report padolo tahun komiti la perata pasal komiti atu apan tahun sekon perata dustbin abang GPS facility pen cure di pati krim lo sirata kapat telepon lo itu isi asai deng potu laso sai ke deng pon lo bangke itu thengpi arong ke kopi posi itu denggala ko wa polotang te iri tu thenglong lo ke ali kiso lo anda iri tu thenglong lo lo ni tu doprong dobo mati dari kiso atu ratur dak antiro posira ala nai na bangke thengpi arong eraji ra perati bid dolai pojori siri tu tretal bolo lada tretal bakala bajal komiti pe patul pipo siri tu gas he beste cirapom padopalo la pen anso se itu cirap dum pigala la pen Pinya Abirta lan si Kang Ton lo Kardom.